mutima wa Roma igihe amasaha yahagararaga, amajwi y'ijuru yaraturumbanaga mu mutuzo. Umwami w'umwuka, umurinzi w'abemera, yari asinziriye bwa nyuma. Papa yari amaze gushira mu mwuka. Mu cyumba cy'umwijima, urumuri ruke rw'amatara rwashwanyuzaga igicuku cy'ubuzima. Kamilengo, intumwa yihariye ya Kiliziya, yegera umurambo we, amuhamagara inshuro 3 mu izina rye ry'abatisimu: Giovanni, Giovanni, Giovanni. Araceceka, ntihagira igikorwa. Ukuri kudahindutse, ikimenyetso cya nyuma. Humvikanijwe ngo Papa yarapfuye. Iyo impeta y'ububasha itakibaho, ibiro bye bifungwa burundu. Umuryango wa Vatikani utimba amarira n'ibanga, ariko nubwo umwami w'ubutaka butagatifu aba atakiriho, ubuzima bwe buba bugomba gukomeza. Kuva mu cyumba cy'urupfu havukira igicuku cy'itorwa. Iyo urupfu rw'intumwa rutangiye kuba amateka, hatangira igikorwa cy'ibanga rirenze ibindi byose ku isi: guhitamo uzamusimbura. Mu ndorerwamo ya Sistine Chapelle, abakuru b'itorero binjira basize inyuma umwuga, ubwoko n'ibihugu, bagahinduka abatumwa b'ijuru. Akarasisi kabinjija gaherekejwe n'inkweto zituje, imitima icanye umwete. Buri wese arahirira imbere y'Imana n'abantu ati: ndahiye kubika ubwiru bw'inama yera. Uburyo bw'itora bwitwa scrutinium. Amatora y'ibanga akorwa hakoreshejwe impapuro zateguwe zandikwaho izina ry'uwashaka gutora. Uwo bipfanye ntashobora kongera gutora ukundi. Impapuro zirapfunyikwa zigashyirwa mu gacuma k'icyuma kirinzwe, hanyuma zikabarurwa, zigakusanywa n'abagenzuzi 3. Buri jwi rirasomwa, ndetse ryamara gusomwa rigahurizwa hamwe. Hanyuma amajwi yose agaturwa umuriro wihariye. Niba ntawe ubashije kubona kibura 2/3 by'amajwi, amajwi aratwikwa, umwotsi w'umukara ukazamuka, bawita fumata nera. Isi yose igasubira mu gutegereza. Ariko ku munsi ukwiye, igitangaza kiraba. Umwotsi w'umweru cyangwa se fumata bianca ni ikimenyetso kitaziguye cy'uko habonetse intumwa nshya. Conclave ibirangiye icyo. Antonio Vobes Gardinio Magnon, Habemus Papani. Ati: ndababwira ibyishimo bikomeye, twamaze kubona Papa. Uwo watowe n'abakitwa uko yitwaga, ahitamo izina rishya nk'ikimenyetso cy'ubundi buzima. Benshi babaye Yohani Paulo, Benedicto, Francisco n'abandi bagiye batandukanye. Ubu aba ari umushumba wa Kiliziya n'umukuru wa leta ya Vatikani. Iyo ushyize ku murongo amategeko n'ibanga bikurikirana, ubona uruhererekane rudasanzwe rw'imigenzo itagira ahandi hose yaba ku isi. Muri aya matora ya Papa habaho gukubitwa kw'inyundo ku mutwe wapfuye. Iyo Papa apfuye, bafata inyundo bakamukubita ku mutwe inshuro 3. Sinzi icyo bisobanuye. Hakaba gutwikwa kw'impeta ye, gufunga ibiro bya Papa, gutegura Sistine Chapelle, gukura abakardinali mu isi isanzwe, kurahira ko batazagira icyo bavuga cyakorewe aho hantu, gukoresha scrutinium, gukoresha impapuro z'amajwi zigenzuzwa ubwiru, gutwika ayo majwi, kwifashisha umwotsi nk'igisubizo, kwanga amazina y'ubusanzwe, guhitamo izina rishya, kwambikwa imyambaro y'abapapa 3, gutangaza Habemus Papani, gutanga umugisha cyangwa se Urbi et Orbi, gutangira kuyobora Vatikani nk'umukuru w'igihugu, gusengera Maria San Marie Maggiore, guhabwa impeta nshya ya Papa, kwambara inkweto zitukura, gutangazwa ku isi nk'umukuru wa miliyari y'abantu. Mu bucece ku butaka butagatifu, amateka akubitiwe intangiriro nshya. Ubu nibwo buryo butaziguye Kiliziya Gatolika yandikamo ibice bishya binyuze mu bwiru, umurage n'ubuhanga. Iyo urupfu rwahamagaye umwe, n'Imana iba yariteguriye undi. Nitwa Jay, nari kundi ibitekerezo by'abagore. Peace out.